perfect thing today. So umugore wanjye umunsi yakoze amahano ariko byamfashe kugera muri telefone ya Wydina. Wydina ni umuyobozi wa CIA. Ese biragenda gute? to protect our daughter. That's why she did it. Ibyo yakoze byose umugore wanjye yabikoze ngo arinde umukobwa wacu. So tell me you were able to monitor Widener's secure communications. Mbwira rero nimba utangiye kwinjira no mu itumanaho ry'uriya mugabo Wydina uyoboye CIA. By then it'll be too late. So where are the soldiers? Sirikare bari. Called a CIA medical transport at these coordinates. They're headed to a black site. Send them new coordinates, please. Ndagira ngo umve amagambo. Ati umuyobozi wa CIA yoherereje abasore be message cyangwa se coordonate amerekezo yaho bajyana abasirikare ba FBI bone bo bafite babasirikare. Ati rero kuko telefone y'umuyobozi wa CIA bari kwikontorora bagiye kwita bohereza indi message yo basore babayobye none bari abasirikare babazane mu maboko y'ibi byihebe babasirikare baze mu maboko yaba uve mu maboko ya CIA bitewe nuko bari gukontorora telefone bano basore bafite babarwayi babasirikare. Change the route. Numva umuhanda ngo urahindutse ngo bano basirikare tuberekeza ahandi kumbe ni bano bawuhinduye ze ngo bagiye kubazana. FBI yaje mu rugo rw'wa mugabo Jonas aza kurusaka. Everything's gonna happen to us. Cheka ni bikibiri butubeho. CIA had an agent in that clinic. They're in no position to press on this. Don, look at this. Reba kunino. These are those two soldiers. Bano ni babasirikare babiri twabonye bisha abantu. Uyu bari kumwe ni Francis Gibson. Ndagira ngo kurikire filime. Babasirikare babiri twabonye bameze nkaho barwaye bisha abantu benshi. Tubiri bitewe ni tutaramenya impamvu nimbe ninde wanabatumye. Sasa hako n'iki bari gukora ni iki? Babonye ifoto kera bari kumwe na Francis Gibson. Here's the two guys who are going to kill innocent people in DC. Bano ni babantu babiri twabonye b'inzira karengane bagiye kujya kwica abantu b'inzira karengane muri Washington DC. Bikumwe muri abasirikare yakangutse avuga ati bagiye kongera banyureze kwica abantu muri Washington DC. So is Gibson the hostage or the kidnapper? Sasu yakibaza ikibazo ese nyakuwa Gibson ni washimuse cyangwa se nawe ni rushimusi. Ikibazo batangiye kubyibaza. Barakwereka imodoka y'abasirikare ba CIA iri mu nzira iziko ngijyanye babasirikare babiri kugera mu nzira umupolisi yarabitambitse. Wibuke Francis Gibson yabahinduriye amerekezo. Down power line up ahead. Ari imbere ari ikibazo. Up here just a minute. Amasasu yarabishe. Ibyo birabaye byose yarabifite muri plan ye mu gitabo. Bivuze ngo babasirikare buno ni bafite mu maboko. Babandiri Enemy neutralized. abanzi bacu turabagaritse. Abasirikare buno bameze neza nabacu. Then it was worth it. What you did. It was worth it. Bivuze ngo ibyo umugore wanjye yakoze kuko byari bikwiye. Nubwo yasomanye n'undi mugabo ngo byari bikwiye. Ese bimeze bite? Bari abasirikare y'umugabo arabashakira iki? Bari abasirikare bari gukomeza biyohereza ngo bajye kwica abantu. Udacikwa na